ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV. Nk'uko mubimenyereye muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Korimana Bernard. Turamukije abari mu gihugu cy'u Rwanda badukurikirana kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV. Turamukije abadukurikirana kuri TikTok Urubuto rw'Umugisha TV ndetse na TikTok 250 Bernard. Imana ibaha umugisha bari mu gihugu cy'u Rwanda. Bose abagabo n'abagore turabaramukije, abakomeye n'aboroheje, abari kwa muganga turabaramukije n'abarwaza babo, abari mu makambi y'impunzi bose turabaramukije. Turamukije abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afurika bose turabaramukije. Imana ibaha umugisha ibagirire neza. Turamukije abantu bari mu mugabane w'Uburaya, turamukije abari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Imana ibaha umugisha. Abari muri mugabane wa Amerika bose Imana ibaha umugisha. Turamukije abantu bari Tanzania, abantu bari Uganda, abantu bari Burundi, abantu bari muri Congo, abantu bari muri Congo Brazil, abantu bari muri Angola Yesu abaha umugisha, abantu bari muri Senegal, abari za Madagascar Imana ibaha umugisha, abari muri Nigeria Yesu abaha umugisha, abantu bari muri Kenya Imana ibaha umugisha, abantu bari muri Malawi, abantu bari muri Zimbabwe, abantu bari muri Zambia, abantu bari Central Africa, abantu bari South Africa Yesu abaha umugisha. Mwebwe mwese turabaramukije, inshuti zacu z'akadasohoka, turamukije abantu muri diaspora. Imana ibaha umugisha. Nk'uko bimenyerewe rero ni isaha y'ikiganiro uyu mugoroba, turamukije bari nimugoroba kandi turamukije abayagiye kubyuka Yesu abaduhera umugisha. Turabizi ko hari abantu bagiye mu gitondo, abo bose Imana ibaha umugisha. Inshuti zacu abaduha like, abaduforowinga, abakora share, kandi hepfo kuri iyo nzogera rero no ku gatima ukore subscribe hepfo kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe, komantinga. Yesu aguha umugisha. Imana ibagirire neza rero. Haleluya, amina. Reka rero tuganire ku magambo y'Imana, amagambo meza ari muri yo. Baravuga ngo mu bice 5 byayo umurongo n'uwa mbere kugera ku wa 2, haravuga ngo hamagara noneho hari uwakwitaba cyangwa hari uwagusubiza. Imana ishimwe. Hamagara hari uwakwitaba cyangwa se hamagara hari uwagusubiza. Nta wundi rero wagusubiza buretse Uwiteka Imana yacu niyo ijya igusubiza. Iyo uhamagaye ugahamagara uyambaza, ugahamagara usenga Imana uyinginga, uyihamagara nyine irakwitaba. Biravuze rero ngo hamagara noneho hari uwakwitaba. Ushobora kuhamagara igihe kinini ntihagire umuntu kwitaba, ariko noneho ijambo ry'Imana yavuze ngo hamagara hari uwagusubiza. Haleluya. Hamagara rero uyu munsi wa none hari uwagusubiza mu bibazo ufite, mu byakugeragezaga, mu byakugoraga, hari uwagusubiza. Yesu abaha umugisha abagirire neza. Inomero watubonaho ni 0782 44 16 61. 0782 44 16 61. Hakaba na Tigo yayo ni 07 2 8 44 16 62. 07 2 8 44 16 62. Yesu abaha umugisha. Imana ibaha umugisha ataravita. Amen.